Ukuhamba kwesikhathi kuyajabulisa bafethu ngoba kusuke kusho kona ukuthi impilo iyaphambili iyaqhubeka umuntu uyakhula kodwa futhi kuyathusa ngoba kusuke kukhomba kona ukuthi izinsuku zokugcina ziyasonda la kunanoma ubani bafethu. Namhlanje nginibingelela ngezindaba ezingemnandi ngeze njengoba zivuka ngezingezinhle laphana ke ngoDumakahle oseshiwe ubaba wakhe ke bafethu ke omzalayo omshiye kulona lolu viki ke ngoLwesibili ke bafethu. Izindaba lezo ziveze khona laphana ekhasini lakhe la ka Facebook bafethu eshicelela lona lolu daba lokuthi ke useshiwe ubaba wakhe bafethu omzalayo. Uhambe kulona leli viki ngoLwesibili ke bafethu sithanda nje ukududuza laphana bomndeni siduduze naye uDumakahle sithi nje engathi uNkulunkulu bafethu ngabapholisa amanxeba siduduza abalandeli bakaMaskandi kanye nabalandeli bakaDumakahle bafethu sithi nje konke ke kuyadlula ke bafethu. Na kanjani ke ngiyanibingelela ngazi izindaba lezi ezingezinhle ngiyanamukela kuyona YouTube channel yethu lesi Update TV. Mangabe uqala wakho le khanga busalenze iphutha qinisekisa ukuthi uyasubscribe la ikhana kanjani izindaba selokhu sikunikeza bafethu. Namhlanje ke siphethe laphana ke i-list bafethu top 6 yabaculi bakaMaskandi abalandelwa kakhulu laphana ezinkundleni zokuxhumana bafethu laba ke abasakhula la kuMaskandi ke bafethu. Siphethe nje laphana abalandelwa kakhulu kuFacebook kanye nalaphana ke ku-Instagram na kanjani. Okay bafethu soqala sibabheke laphana kuFacebook ukuthi ngabe ke ubani ke ohamba phambili laphana. Soqala nje ngonumber 5 wethu laphana ke uSicebi onama likes awu 52,000 khona laphana ke epage lakhe. Kanti mesiza ngonumber 4 sikuthatha ngaye ke impela laphana uNjoko onama likes awu 64,000 khona laphana ke epage lakhe. Mesilandela laphana ngonumber 3 wethu sikuthatha impela ngaye ke laphana kuDumakahle onama likes awu 64,000 khona laphana epage lakhe. Kanti mesiza laphana ngonumber 2 wethu sikuthatha ngomzukulu onama likes awu 65,000 khona laphana epage lakhe kuFacebook. Kanti ke mesithatha ke laphana number 1 wethu ke bafethu yona ke insizwa laphana ke untencane ke bafethu onama likes awu 66,000 khona laphana epage lakhe. Impela ke bafethu lume kanjalo uhlulethu lakhona laphana kuFacebook njengoba sibona ukuthi ke obashaya bonke laphana emakhanda bafethu yena kuntencane onama likes awu 66,000 khona ke laphana epage lakhe ke bafethu. Kanti ke manje sizongena laphana ku-Instagram ukubona ukuthi ke ngabe khona ubani obaququda emakhanda. Sikushaya nje laphana ke ngonumber 5 wethu bafethu kuyena osegcinti ke okuyena yena onama followers amancane bafethu uDumakahle ke onama followers awu 16,600. Sehle kancane ke bafethu singene ku number 4 laphana ke uBobo onama followers awu 20,100. Mase singena laphana ku number 3 wethu bafethu yona inkosi yamagcokama inama followers awu 20,600. Kanti mesingena kuyena ke laphana ke unumber 2 wethu ke bafethu intencane onama followers awu 31,800. Unumber 2 ke bafethu kuloku laphana ku number 1 ususwe uNjoko uNjoko onama followers awu 32,000 khona ke la ku Instagram bafethu. Uhlulethu lumi kanjena utshele mina ubani okushayela ingoma kuzona lezi insizwa uye nje laphana ngenzansi comment section ufike ulikhiphe ke impela iqhawe elikushayela ingoma bafethu. Na kanjani ke list yethu beyime kanje okwanamhlanje siqopha khona la siyakuvala sizobuya ke nelist bafethu yalezi insizwa esezindala. Ngithi mina ungaka subscribe like ngakhohlwa subscribe mina sengene.